darsu ɗimmon e nder faslun sappo jeɗɗaɓo saniyan ɗimmun ɗum kanko neɗɗo julɗum la yadkuruhum o jantotako inde ɓe inde homɓe inde sahaba ɓen e janguɓe ɓen wawɓe gande alqur'ana e hadisi e sunna o wolata inde ɓe illa bi khairin sona ko moƴƴi wala ya'ibu alayhim o aybintaɓe fes qawlan wala ra'ayan wona konngol ko ɓe addi wona feere ko ɓe addi o aybinta si tawi ellano toon simo wawi wurtude ko yo wurtir doy e hoore teddungal wa ya'lamu o anda kadi annahum no ɓe kanoɓe laatake mo yutahi dina ko ɓe tinniɓe goy mukhlisina laɓɓinɓe dewal fa yata'addabu o ne o moƴƴama wonde e maɓɓe grand respect han dhikrihim e ga inda dhikrihim e nder jantagol inde maɓɓe nde o nodda ɓe o takka oustas kaari ay sino anda o janga ha o mari doctora ma o mari oustas kono o watta karama ko kaari ma ceerno kaari ma oustas kaari kaka teddingol dina kan tum wa yufaddilu o ɓurna ra'ayahum fewere maɓɓe nden ala ra'ayi man ba'dahum e feere iwtiɗi ɓe ɓaawa maɓɓe wa ma ra'awhu o faama kadi ko ɓe yi'i kon o ɓurna ɗum ɗon ala ma ra'ahu e dow konko ɓe yahidditiɓe yi'i ɗum man ata ɓen arɓe ba'dahum ɓaawa maɓɓe min ulama immorde jomiraɓe gande wa fuqaha e famɓe wa mufassirin e wawɓe firde wa muhaddisin e wawɓe yewtude hadis wala yaturko hara o tertaki qawlam konngol maɓɓe ngol illa li qawlillahi sonara ko fi konngol Allah ngol aw qawli rasulihi ma konngol ne laaɗo makko bimana hara haw kaali konngol ɓeeɗo masalan fi amin abdoullahi kalaligoy hara so hawkay konngol ɓeeɗo hara ko fiɓano lutodiri Allah ma ne laaɗo aw qawli sahabatihi ma sabu konngol goto e sahabaɓe ne laaɗo ɓe ridwanullah alayhim ajmain salisan innama dawwanahu al-a'imma tul arba'a on tigi fama kadi wonde konko muɓidiri hawtidiri hooreɓe ɓen nayo ko ɗum Malik wa Shafi'i wa Ahmad wa Abu Hanifa wa ma ra'ahu e ko ɓe yi'i kon wa qaluhu ɓe woli ɗum min masaili din immorde masalaji dina ɗin wal fiqhi e faam wa shar'i sari'a o fama huwa ɗum mustamaddun ko ñeɗaɗo min kitabillahi wa sunnati rasulihi walaysa lahum alanaɓe illa ma fahimuhu sona ko ɓe faami kon min hadaini immorde ɗiɗo ɗiɗi al aslaini lasliji ɗiɗi daƴƴe ɗiɗi aw istanbatuhu ma ko ɓe ñeɗi ɗum min huma e majji kanji ɗiɗi ko ɓe ɓulini ɓe yaltini ɗon aw qasuhu ma ko ɓe qisi alayhima e majji ko ɓe mesiri ɗon wa ida a'awazahuma si tawi woni lutodiri e ɗiɗo ɗiɗi annasu nassi on min huma immorde e majji awil isharatu ma ɗum sappande nden awil ima'u ma ɗum ebbugol ngol fihima e nder majji wa ida a'awazahuma si tawi woni oñiki e ɗiɗo ɗiɗi annasu nassu on min huma ko immorde majji awil isharatu ma ɗum sappande nden awil ima'u ma ɗum eɓɓande nden fihima e nder majji kanji ɗiɗi rabi'an yara o ya anna al akhadha wonde no ƴettugol bima dawwanahu konko moɓidiri ɗum ahadu haula'il a'lam goto e ɓeɗo andaɓe min masailil fiqhi immorde masalaji fiqhi wa din e dina kan o anda ɗum kadi jaizu no dagi masala min simi inni ko madhabu kaari tun haray mi hanano wadde ɗum no haffutuno tun hawtinirde madhabuji ɗin fo kono simi inni min ko madhabu kaari tun andon ɗum kadi no dagi wa anna al amala bihi e wonde gollitirgol ɗum kadi amalun ko gollitirgol bi shari'atillahi sari Allah on azza wa jalla ma lam yu'arad an tanko ɗum weeɓi taki sakki bi nassin nassu sarihin selluɗo sahihin e selluɗo sarihin feeñuɗo sahihin selluɗo min kitabillahi morde e deftere Allah nden aw sunnati rasulihi ma sunnane laaɗon fala yutraku accatake qawlallahi konngol Allah ngol kanko neɗɗon o accata konngol Allah ngol o qawla rasuli ma konngol ne laaɗo ngol li qawli ahadin sabu konngol goɗɗo goo min khalqi immorde tagu makko ngun ka inan man kana noni no wo no wayri wa dhalika ɗum noon ko li qawlillahi ta'ala dalilon ko sabu daalol Allah ya ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu wa taw ardo taw feƴƴito bayna yadayillahi wa rasulihi wa qawlihi wa ma atakum rasul kala ko nelaɗon addani fa khuduhu jaɓeɗu wa ma nahakum anhu kala ko haadema muɗum fantaw woɗɗite wa qawli wa ma kana hananali mu'minin gomɗinɗo gorko wala mu'mina wona gomɗinɗo debbo ida qada allahu si allahu on ñaawi ñawore wa rasuluhu amran fiyake en yakuna lamde latantoɓe alkhiratu suɓagol min amrihi wa qawlihi man amila kala golluɗo
amalan golle laysa alayhi hara alay majji amruna yamirore amen autorisation amen fa wara ɗum raddon ko jonnitete ɗum moye wa qawli walladhi mi wondiri on nafsi biyadi la yu'minu gom intadukum goɗɗo mon hatta yakuna halato hawahu ko welatamo kon tabi an ko jokkolu lima ji'tu be komi addi kon khamisa yarawo iya kanko neɗɗo julɗon annahum no ɓe basharun ko yimɓe ni yusibuna hiɓe hawra wa yukhti'una hiɓe wopa hiɓe falja fakad yukhti'u gomɗi falɗi ahadum goɗɗo e maɓɓe fakad yukhti'u gomɗi hino falji ahadum goɗɗo e maɓɓe alhaqa e gonga kan tigi tigi fi mas'alatin e mas'ala go'o ma fi mas'alatin ma e nder mas'ala go'o minal masaili immorde e mas'alaji ɗin la an qasdin tawa ko faljiri kon ko faljire wona gayi faandagol wa amdin e tewagol pes ha shahum kawe maɓɓe ɓe laaɓi iwi e tewagol pas bonna o fama ɗum walakin skoni an ghaflatin ko gayi welsindagol aw sahawin ma yejjutugol aw linisyanin aw sahawin ma yejjutugol aw linisyan ma yejjutugol ko gotum aw adami e ihatati ma ɗum wasegol huɓutugol e fi hunde nde fali hada ko sabu ɗum ɗo almuslimu julɗo la yata'assabu kanko haɓɓitotako li ra'ayi ahadim o inna ko feere goɗɗo e maɓɓe tun kanko koko madhabu maliki wi kon tun ko madhabu imam ahmad wi kon tun ko ɗum hatta o haɓɓito o cango e duna akhara ko alda e ɗiya madhabuji bal skoni lahu nodani mo an yahuda nde o ƴettata an ayi wahidin minhum e kala goto e maɓɓe kamɓe nayo wala yaruddu qawlahum hara kadi ko alda e ruttugol kungoɗe maɓɓe ɗina imam maliki no faljiɗa ɗon o mara gonga ɗon mo mari ella a hewta ton illa li qawlillahi sowona saabu hara ko daalol allah lutodiri e mo ha ɗum le min naali a yiyata kono ɗuɗata kamɓe hoore ɓennayo kala aw qawli rasulillahi ma saabu makone laaɗo sadisan ya'duruhum ko ɗum woni o rentinaɓe fi ya'duruhum o jaɓana ɓe ganto kan fi makhtalafu fi e nder ko ɓe lutodiri ko e muɗum fo min ba'di masaili din immorde mas'alaji dina alfar'iyya wonɗi ɗin ka sera bi mana calɗiyankoji ɗin warawi anna ikhtilafahum no lurre maɓɓe ɗen lam yakun ɗum wonali jahalan minhum ko sabu majjere maɓɓe waɗi ha ɓe lurri wala an ta'assubi li ara'ihim hara kadi o wonali kadi gaayi ko ɗum woni haɓɓitotoɗo ko ɗum woni e pehe maɓɓe ɗen naam wiɗen wala an ta'assubi li ara'ihim wona gaayi haɓɓitagol betun e pehe maɓɓe ɗen wa innama kana andu wonde ko ɗum laati imma anna al mukhalifa wonde lundiɗon lutodirɗon e ɓeya wi na d'accord ko ɓeya wi kon ko sabu honɗum na bewre wona mettere fi lam yabluhu ko ɓawoni hewtalmol hadiseji hewtuɗe ɗen ɓeeɗa awra'a ma o yi'ali woni naskha montagol hadal hadisi on hadisi alladhi on lam ya'khudhu bi mo ƴettali e afwan kan awra'a ma o yi'a kanko o yi'a wondema naskha montede hadal hadisi on hadisi alladhi on lam ya'khudhu bi mo sali ƴettude kanko famo hadisi ko montaɗo aw aradahu ma hara hino fallodiri e makko ko ɗum hino darti on hadise ɗon hadisun akhara hadise go balaghahu hewtuɗomo farajjahu o jiccina on hadise ɗon alayhi e hoore o hadise ɗa ta noon ɓe hedditiɓe ɗa kamɓe ɓe hendaki on hadise mo hendi ɗon tata o jiccini e hoore ɓeya on faami aw fahima ma o fama minhu immorde hadise on ma lam yafhamuhu man yerno famiral hadise on gayruhu ɓeya hedditiɓe ko hinamo par ce que ɗon andi idi ko waɗi minal jaisi no jeeya e hunde jaɓande daginde e jungo men an tahtalifa al afhamu nde faamuji ɗi lutodirta fi madluli lafzi e nder jolirde konguɗi ɗin fo yahmiluhu rondo yewtere nden kullun goto kala e men ala fahami e dow faamu alkhasi hertiɗo taale en fof ko tawde men wola journal no wowle ɗo ka radio ha gasa ma ka télévision ha gasa joɗoɗen yeddodiren ɗon ɓeeɗa wiya ko ɗum ɗa o wiide ɓeeɗa wiya oye ko ɗum ɗa en fof en jenti goto e men nanantinaɓe hiɗen andi daroɓe ballon ɓe masalan wiyata e bimbi ɗo ɓe dara ballon ha ɓe gayno ɓe joɗo e yeddodirgol e piira hunde kaari no mérite o e mérita taale ɓe fof maɓɓe ɓe dara andi ko haqqille ɗen goto kala faamu en ɓere haqqille mum ɗe ma ko kaari waɗi hunde kaari oyi ko kaari waɗi hunde kaari wa mithalu hada misal ɗum ma fahimahu l imamu shafi'i masalan eno ɗo ko imamu shafi'i faami ko rahimahullah
min naqdil wudu immorde firtagol salligi bi massil mar'ati sabu memugol sonnajo mutlaqan memande o memande foti on buɓɓodir foti on salmodir foti on nunnondir nuni wonone no goɗɗo memiri sonnajo mutlaqan wo haray salligi makko boni kanko ko ɗum o faami faman ka faamu min qawli taala ko Allah dal ɗon awla masumun nisa o ma on memi sonnaɓe andi Allah précise hal ko memande honde o wi to memande ko sunnane laaɗo on précise ko on ɗon ari firi aya on kanko o faami ko memande o memande faqadu fahima gomɗi faami noon aya on min awla mastum immorde wigol ma so memi sonnaɓe faami aya on almassa memande nden ɗon walam yara ko ɗum woni faqadu fahima gomɗi kanko o faami kanko imam Shafi'i o faami ka Allah dalɗo min awla mastum almassa ko memande o memande walam yara ghayrahu ɓe ya hedditiɓe tana makko kamɓe ɓe yi'ali ɗum kamɓe ɓe jaɓali ɗum faqala ɓe inni kamɓe bi wujubil wudu'i sabu waɗɗagol salligi on li mujarradi massil mar'ati ko sabu telɗugol memugo faqala o wi'i kanko wo bi wujubil wudu'i sabu waɗɗagol salligi on li mujarradi massil mar'ati ko sabu telɗugol memugol sonnaji on tun son foppodiri tun kanko wi ɗum wa fahima ghayruhu faami tana makko annal murada wonde o oye ko fanda min al mulamasi immorde memugol ngol ɗon fil ayati ka aya al jima'u ko rendigo ɓeyatatoɓe wi ɗum falam yujibul wudu'a nden memande ɗon waɗɗinta salligi bi mujarradil masi sabu tilɗugol foppodirgol tum bal koni labudda feri wala min qadiri za'idin immorde eɓɓore go ɓeyditotonde hoore memidirgol ngol kal qasti wano faalegol oya faalegol dakam meɗen wo wujudi ladama wodugol dakam meɗen non si salligi bona non si waɗɗo salligi ɓeyditiɓe faami ɗum wagadi yaqulu qa'ilun gomɗi wi o wono wi'a lam la yatanazalu Shafi'i lima la yatanazalu Shafi'i woɓɓe go inna kun haɗi imamu Shafi'i jippito seeɗa an faami iwa e faamu makko on li wafiqa fi yo hawrodir baqiyala imma e ɓeya hooreɓe tato hedditiɓe no woodi wi'oɓe ɗum wa yaqta dabiral khilaf anil umma o taƴa e duburi lurral ngal e gaye mofte ɗen haɗi o jippo ɗum ɓe faamodira ɓe wona e hunde wotere o taƴa o itta kala lurral hakkundeji maɓɓe no woodi posoɓe o question cheikh uji on no jabade Aboubacry Jabiri Jazair al jawabu jababu hen annahu ko woni la yajuzu lahu dagantako mo abadan kanko imamu Shafi'i e kanko neɗɗo julɗo an yafamande o famata rabbi ko ƴetta e Allah subhanahu wa ta'ala direct shay'an goɗɗum la yukhalijuhu fihi tawa jillodira e makko fihi e konko o nani ɗon adna raybin ko ɓuri fanɗude sikki hunde sikkitaki o fama ko ɗum ɗon net summa yatruku refti o terto ɗum limu jalladi ra'ayin sabu tilɗingol sabu wajjinɗingol feere goɗɗo go aw famin ma faamu goɗɗo go imamin imamujo akhara goɗɗo go en faami ka sayno imam Shafi'i o faami ɗum ɗo himo sikkiti seeɗa imam Malik imam Ahmad addi goɗɗum go mo wawa hawkude ko faami komɓa sikkina ton o ƴettanna kono o faami kanko o feliti ka haqqille makko koni ko ɗum ɗo Allah daali sellataka o accita ko Allah daari kon o ƴetta ko imamujo maake fa isbi o wonta e hande kadi muttabi an jokkoɗo liqawli nas konngol yimɓe ɓen ka taari kan liqawli la accuɗo konngol Allah ngol wowa min azami dunubi ko ɗum noon ɓuri mawnude bakkate indallahi subhanahu wa ta'ala naam ko goonga law anna fahimahu sinno faamun ɗum minan nas immorde e nassu aridatu nassun weɓitiɗo e nassu goo sarihon feeñuɗo min kitabin immorde ka deftere sunnati ma ka sunna harayno ɗon la wajaba alay waɗɗike e makko attamassuku jogitagol bi dalalati nassi sabu dalilaji nassu azahirati feeñuɗo mo itti on ka qur'ani ka sunna wa yatruku accitama fahimahu ko faami kon min dalka lafzi immorde e ngol ɗon konngol alladi ngol andanɗa hoorema dalalatu dalil maggol on laysat nassan sarihan wonali nassu wonali ƴiyal feeñugal wala zahiran wona feeñugal id kadi law kanat sinno laatino dalalatu dalil makko qat'iyatan ko taƴaɗo ko kereyaɗo lama ikhtalafa fiha haray luutondirtano e makko ithnani ɗiɗo min ammatil umma immorde e huɓutuɓe ɓen e mofte ɗen fadulan tenteni noon anil a imma
gaay horeɓe dina ɓen. Wa amma wulatu umuri lmuslimin, amma fi halfinaɓe fiyaki julɓe ɓen he ɓen kadi ko ɗofteteɓe so tawini ɓe yaltali alqur'an e sunna. Fa innahu ko woni kanko julɗon yara o yehi wujuba waɗɗagol ta'atim ɗoftare ɓe nden li qawlihi ta'ala ya ayyuha alladhina amanu ati'u llaha wa ati'u rasula wa ulil amri minkum. Wa li qawli rasuli sabma kunila alayhi sallam isma'u kuninane wa ati'u ɗofto ɗon wa in ta'ammara alaykum haysi amminama lamminama e hoore mo yamiri nama e hoore mo abdun jiyaɗo habashiyuno etiopiyankejo ka anna ra'asahu zabiba asikkayno ka hoore makko puƴe e uwe hara jaɓi e ɗofto ɗon nga kankon ɗon darde ko sharia islam o. Wa qawlihi e nela mako nelaɗo man ata'ani kala ɗoftiɗo lam faqad ata Allah wa man asani kala yeɗoɗo lam faqad asa Allah wa man ata kala ɗoftiɗo amiri faqad ata'ani hara ɗoftike lam wa man asa kala yeɗoɗo amiri ye amiru an faqad asani hara yeddi lam fes. Walakin skoni la yara o yata ta'atam ɗoftare ɓe ɗon en fi ma'siyatillahi e nder yeddugol Allah de azza wa jalla. Lena ta'at Allah sabu ɗoftagol Allah muqaddamatun ko ardinteɗum ala ta'atim e dow ɗoftagol ɓe fi qawli wala yasuyinaka ta ɓe yaddatama fi ma'rufin e nder moƴƴere. Wa li anna rasula sabu mako nelaɗo alayhi nelaɗo sallallahu alaihi wasallam qala ɓe maki innama ta'ata ande ɗoftagol goɗɗo fil ma'ruf ko e nder ko moƴƴi ko boni kon aduwaka mo ɗoftade ɗon. Wa qala ɓe maki aidan kadi la ta'ata li makhluqin ɗoftare ala natagaɗo wo fi ma'siyatil khaliq e nder yeddugol tagu ɗon. Wa qawli e mako maɓɓe la ta'ata ɗoftare ala na fi ma'siyatillahi e nder yeddugol Allah. Wa qala aidan ɓe maki kadi alayhi salatu wassalam asam wa ta'a nanugol ɗofto alal mar'i no fawi neɗɗo almuslimi julɗo fi ma ahabba e nder ko yiɗi o kari hakko anyiwo malam yu'mara bi ma'siya an tan ko yamiraka yeddugol Allah. Fa idha umira so yamirama no bi ma'siyatin yeddugol Allah siɗi ara kombo yamiri mo ɗum ɗon haray ɗon fala sama wala ta'a haray ɗon ɗoftagol ala nani jaɓi Allah. Saniyan yara o yi'ay hurmatu harmugol fes al khuruji alayhim yaltugol iwa e ley e yamirore maɓɓe nden aw ilan ma feññingol fasa fas ma'siyatin yeddugol ɓe lima fi dhalika sabu non ko woni mun kon min shaqqin immorde e sattende asa ta'a yeddugol ɗoftare nden ala sultanil muslimin e dow laamu julɓe ɓen. Wa li qawli rasulillah sabu mako nelaɗo sallallahu alaihi wasallam man kariha kala anyuɗo min amirihi immorde amiru makkon shay'an goɗɗum ha falyasbiri o muñño o wona e hoore ɗum fa innahu ko woni do man kharaja kala yaltoɗo min sultani o iwi e laamu shibran embere cuɓal tawi ko hoore tooñe mata haray on ɗon o maayo yaytom mata o maayi e ɗum mata haray on ɗon maayi mita tan jahiliya tan mayde jahiliyanko bimana wamo jaɓali dina islam ligoy. Wa qawli man ahana sultana kala hoynuɗo laamu tawi laamu ngon noon ko gollitira ngo alqur'ana e sunna ko ngu wona wiyede goy ahanahu llahu haray Allah on hoynoyayo. Salisan tatabun ɗum an yadu alahum nde o du'antoɓe kamɓe moƴƴu kamɓe halfinaɓe fiyakuji laamu ngu hara o naali huɗowoɓe bisalahi kisal e moƴƴere wassadadi e fewugol wattawfiqe e hawrindinede wal ismati e renede hara bonnali min asharri immorde e boneji ɗi wa min alwuqu'i e immorde yanugol fil khata e faljere id ko waɗi salahul imma hisugol mofte ɗen fi solahi woni hisugol maɓɓe kamɓe hooreɓe ɓen wa fasadu ha bonugol mofte ɗen bi fasadi woni bonugol maɓɓe kamɓe hooreɓe wani yan salahum ende o laaɓanta ɓe reedu fi gayri ihanatin ko alda e hoynugol ɓe sabotugol ɓe wa intiqasi karamatin e ɗuytugol teddugal maɓɓe ngal. Legalu sallallahu alaihi wasallam sabu mako ne laaɗo addinu nasiha dina kanko laaɓodiral dey qulna meni liman kombo laaɓante qala ne laaɗo maki lillahi wa li kitabihi wa li rusulihi ko Allah e deftere makko nden e nela e makko ɓen wali a'immatil muslimin e hooreɓe julɓe ɓen wa ammatim e julɓe heɗɗitiɓɓen fof. Rabi anna yaɓundu anu jahida ko nde o tinnoto moƴƴa wara'ahum ɓawa maɓɓe o salli o juula khalfahum ɓawa maɓɓe wa in fasaqu haysta woni ɓe woni fasiki seeɗa warta kabul muharramati ɓe faggitiki harmuɗi allati ɗin heɗitata kañum dunal kufuri ɗi hewta ko kefer ɗinta goɗɗo yaltinamo kadina ɓe faggitike ko waɗata goɗɗo fasiki yagal kono tawi hewta ko waɗata mo kafiri haray e on tigi ɗoftoɓe iwtira ɓawa maɓɓe. Ligawli alayhi salatu wassalam
liman sala wonande on landiɗo ɓe an ta'ati fi ɗoftagol umara su'i horeɓe bomɓe ɓe nelaɗo maki asmi'u nane wati'u ɗofta ɗon koni fa innama alayhi ma hummilu hino fawiɓe koɓe fawa kon hino fawiɓe yottingol nunɗa feewa joni taw haqqeji mum ɗin yurmina on hara to ñaali o so ɓe waɗali ɗum haaju maɓɓe wa aleykum no fawi on noon kadi ma homilten kon ko fawa ɗon ɗum woni ɗoftagol ɓe wali gawli ibadata buni swamit sabu mako oɗo o wi bayana rasulallah nelaɗo Allah on ahudi e amen mamen haldidi e nelaɗo ala sam e dow nanugol o ta'ati e ɗoftagol fi manshatina e nder softande amen alego e nder yiɗi amen wa makrahina e añugol amen yiɗi añi wa usirna e sattende amen wa yusrina e newede amen mana no welani men fi'u no mettani men fi'u wa alla nunazi al amra ende men sortata fiyake ɗen nde men jaɓitata fiyake ɗen ahlahu e yimɓe majje on e handuɓe ɗen e majje kon ɗum woni yimɓe majje on wona wigol ko leñol kaari en ko kala wawɗo ɗen golle ɗon men jattataɗe men ittaɗe e jungo makko fiiɓay men yiɗama ma fi namen kafuɓe ɗum ɗo ma namen kafu kala wawɗo hunde nden kala anduɗo fi hunde kala gaynowo fi hunde men yamirama ta men jaɓutunde e jungo makko ɗala kanko nelaɗo maki illa an taraw si wona yi on kufuran keferan kako ngon bawahan ngu waɗama daginago e jungo moɗon ngu ɗoftama indakum fihi minallahi haray ɗon hino wodani on fihi e on kaɗon e on alhaalɗo minallahi mordekalla burhanum dalil timmuɗo tis ko addata yo on dogu on lanɗo ɗon ma yo on yeddumo ma yo on won huɗomo hara wonali e du'antoɗo mo haray ɗon indakum hino e jungo mum fihi e fi on lanɗo ɗon ma e ngol laamu ɗum minallahi mordekalla burhanum dalil inchallahu tamma bihamdillahi albabul ula feƴƴi lanni timmi hande sabu yurmede Allah dambugal aranangal heddaniki en dambuɗe nayi naɓeteɗe inchallah haray andon non ngal dambugal ngal lannuɗen ɗo ko dambugal aqida ngal ni fi sellugol aqida men iman me on ko hikkoto ɗon ko dambugal fi nediji ɗin hikko ɗon julde nde e ko nantata e ɗum haray do singal dambugal aranal kono ngal selliri wo kono wawirɗen ngal ɗo gollitirɗen wo kono darsuji ɗin yeeso nafirta en ko noon ɗi heɓirta place e sibas man kadi wona no ngal ɗon yeɓuri woyo Allah dandu ko non woniroyta ɗi a natatago e sakkona ɗi woni ma ɗi wonali ɗum noon yo Allah subhanahu wa ta'ala ɓeydu en faminde o waɗan yimɓe yiɗidirɓe jogodirɓe hara o waɗali en hasodirɓe o waɗan yafodiroɓe si maya yafeteɓe si maya hara en o waɗali en maydoɓe e bakkatu o yanñana goto kala e meɗen arsike makko on ka o woniri o waɗan yiɗidirɓe hara inchallah dambugal ngal ko ɗo gasi kala ko faljere ko yuɗon ton faljereji goo waɗay sabu gonre nden faljereji goo waɗay sabu daygu hoy koye dayguidirte koye kene hino maytiɗa ha tata bindi ɗin yota ko faljereji goo kadi no waɗa ton sabu